Sudarlun, hutan mangrove terpisah hamparan air danau dari kawasan objek wisata Pantai Cemara Indah Gosong Telaga, Singkil Utara, Aceh Singkil menjadi tak biasa. Berkat sentuhan tangan 7 pemuda Gosong Telaga, hutan mangrove itu menjadi buruan wisatawan bersuah fotoria. Dengan ide bersama, mereka menyulap hamparan danau dan hutan mangrove menjadi lokasi Instagramable. Ekowisata Pulau Tabe. Begitu kemudian mereka menamainya. Didesain alami menggunakan kayu kecil, pohon nibung, serta rotan. Kayu digunakan untuk membangun jembatan menuju rimbun mangrove. Di bagian dalam dibangun pondok selfie di atas pohon mangrove serta sarang burung. Dari kita sendiri, Bang. Kita sama-sama sama kawan-kawan. Berapa orang kawan? Kawan-kawan pada bertujuh, Bang. Bertujuh. Itu loh patungan untuk buat ini ya? Iya, patung-patungan. Itu mulai buatnya? Mulai kita ngambil bahan-bahannya. Pengunjung mulai ramai datang menikmati destinasi baru di kompleks wisata Pantai Cemara Indah tersebut. Gosong kampungnya. Kesini sama siapa? Ayah. Jalan-jalan. Oh, nih. Suka. Enak pemandangannya. Indah. Indah. Setiap pengunjung dibebankan tarif Rp5.000 dan bebas mengeksplorasi keindahan objek wisata ini. Dari Singkil, Dede Rosadi, Serambion TV. I first laid my eyes on Aceh Palawan after the long journey from my native Australia. Simu Island is an extraordinary opportunity for tourism and a perfect destination for a getaway. Where the beautiful beaches meet the still untouched mountains and jungle. Fantastic place to enrich your taste buds in the local culinary delights. The local culture of the people is always welcoming towards visitors. From all walks of life. That's why I chose to stay and make this island my second home. I finally realized why this island has been nicknamed Aceh Palawan. Meaning heart of gold in the local dialect, it really leaves its visitors with this indescribable feeling. You're always welcome in Simu.